جس نے اس جنگ دے وچ ادبی خدمات دا ایک نئے طریقے دا آغاز کیتا ہے، چنان پبلیکیشن دے نام تو ادارہ قائم کیتا ہے اور شاعراں لئی کتاباں چھاپن دا انتظام کیتا ہے۔ اج جڑی ہو دی بانگ دی رونمائی ہے وہ بھی انہاں دا ہی اعزاز ہے۔ میری مراد سب دوست سب احباب انہوں جان دیں کہ اچا کیتا نام چنان دا جس جیڑا ادب دا خدمت گار ہے او مختار ہے۔ اچا کیتا نام چنان دا جس جیڑا ادب دا خدمت گار ہے او مختار ہے۔ سانو دتی ہے انجم دی بیڑیاں تے یاسین دی چوپ دی مارے او مختار ہے۔ اچا کیتا ہے نام چنان دا جس جیڑا ادب دا خدمت گار ہے او مختار ہے۔ سانو دتی ہے انجم دی بیڑیاں تے یاسین دی چوپ دی مارے او مختار ہے۔ شہزاد وکھالی مک دے لئی جیدی ہودی بانگ تیار ہے او مختار ہے۔ جیدہ ادب بشارت شہران لئی جیدے دم دے نال وقار ہے او مختار ہے۔ تالی میں استقبال کرو پروفیسر مختار خان بلوچ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے گورنمنٹ گریجویٹ کالج جنگ دے وچ دور نیڑے تو آئے ہوئے سارے سجن جنہاں چاجد بھی پروار دے سدے تے پروفیسر بشارت حسین وقار صاحب دی کتاب دی مکھ وکھالی دے وچ رلت کیتی ہے، میں سارے دا بے حد شکر گزار۔ نال ہی مینوں سدیا بطور شاعر گیا ہے، لیکن شاید میں اپنے آپ کو اتنے حصیاں دے وچ تقسیم کر لیا کہ مینوں نہیں پتہ لگتا کہ میں کہڑی جا تے کس حیثیت نال جانا ہے۔ بطور شاعر میں سمجھنا کہ ایک شاعر دا شاعر ہونا بھی ہوتی سب تو بڑی پہچان ہوتی ہے۔ انہوں کائنات دنیا دی شہرت مل جاوے، لیکن جدو بطور شاعر اس کو شہرت ملے تو انہوں چاہ سدو ہوتی ہے۔ میرا بنیادی طور تے تعارف بطور شاعری ہے اور میں چاہ سکے ساری زندگی بطور شاعری میں سدیا جاوے، لیکن ساڑی بولی دی، ساڑے زبان دی، ساڑے لہجے دی، ساڑے خطے واسطے جڑی ہے بڑے عرصے کو کمی آئی، اس کو پور کرن واسطے میں اپنے اندر دے شاعر دی قربانی بھی دیتی ہے، اپنے منصب دی قربانی بھی دیتی ہے، اپنے سوشل لائف دی بھی قربانی دیتی ہے، اور میں کل وقتی طور تے صرف زبان دی گل نہیں، کیونکہ تواڈے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، زبانی کلامی نہیں ہے، یہ سب کچھ عملی طور تے تواڈے سامنے موجود ہے۔ تو میں اپنی زندگی دا ٹوٹلی جتنا وقت یا تے اپنے سٹوڈنٹس کو جڑے لیکچر دینے رو ہوئے تے یا وہ چنان پبلیکیشن تے ساری یہی کامی ہے۔ تا اس دے وچ بے شمار مشکلات ہیں، اتنی مشکلات ہیں کہ بندہ اگلے قدم تے دل برداشتہ ہو کے کام چھاڑ دے، لیکن نہیں جدو یہ کام شروع کیتا ہے تو ہوں دل برداشت کی دیا ساریاں حداں کراس کر کے اتھے ٹاپ گئے جتھے کوئی گل، کوئی مینا، کوئی تانا، کوئی مشکل، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ انشاءاللہ یہ چوتھی کتاب ہے، ایک سال تو پہلے ساڈا پہلی کتاب اگست چاہیے آئی، اگست تک ساڑیاں 2 کتاباں ہور، مطلب ٹوٹل ساڑیاں 6 کتاباں آ جاسیں، اور ایک سال دے وچ 6 کتاباں مراد ہے بھی ہر دوے مہینے کتاب آندی پئی ہے۔ صاحب کتاب دوست بیٹھے انہوں نے پتہ ہے کہ کتاب کیویں چھپتی ہے، کتاب کمپوز کیویں ہوتی ہے، پھر کتاب نو سرے چڑھنا اور کتاب کی پروف ریڈنگ کی۔ دوستہ میرے جو کتاباں چھپوائیاں میں حلفیہ آکھ سکنا میں کدی بھی کتاب بطور پبلشر نہیں چھاپی، میرا رب گواہ ہے، میں یہ سمجھنا کہ میری اپنی کتاب ہے، اور میں اس کو کم و بیش 10 کو 12 دفعہ دا پروف خود پڑھنا۔ پنجابی دے استاد ہونے دے ناطے جڑی کچھ سمجھ ہے اس حساب دے نال املا بھی دوست کریندی ہے، کچھ ہور غلطی نظر آوے تو دی نشاندہی بھی کریندی ہے۔ گل کرن دا مطلب ہے کہ یہ سارے کام جنہوں نے مینوں اپنے آپ وچ مصروف کر لیا ہے، اور میں کدی بھی نہیں آتا کہ میں اپنی ذات واسطے کر رہا یا مینوں کوئی شہرت چاہیے۔ رب تعالیٰ نے بطور لیکچرر مینوں جو عزت دیتی ہے میرے تے ساری زندگی نہ مکدی۔ یہ کام میں اپنی زبان واسطے کردا پیا،
और मेरी कोशिश होती है जदन भी मुख विखाली इकट्ठ कोई होवे मैं इस चीज़ के मैनू मेहने भी मिले मेरे अपने बेली मैनू तंग भी कर दें लेकिन मुड़ भी मैं ये रिक्वेस्ट ये झोली जरूर फैला दो ना दोस्तों के अगू मोदी वजह है कि कोई भी किताब जी तुम खरीद रहे हो चारे किताबों का रिकॉर्ड मेरे को मौजूद है जी किताब तुम खरीद सो उस सब तो ज़्यादा फायदा उस लिखारी का उस तो घट फायदा इदारे का होंगे इतना एक फायदा होंगे जितने नाल सिर्फ मामला चल सकते हैं तो मैं बतौर पब्लिशर थोड़े नाल मुखातिब हाँ और बतौर पब्लिशर ही अपनी गल का इख्तिताम करे सा शेर मैं इस वजह तो नहीं सुनावने कि तुम मेरी इस गल से गौर करो कि सारिया तंजीमां दे उहदे दौरान जेडे बैठे मैं रिक्वेस्ट कर सा ये बड़ा मिशन है असी अपने लहजे की 100 किताब छापना चाहिए तो छाप सकते हैं साढ़े को इतना मवाद अलहमदुलिल्लाह मौजूद है साढ़े को इतने शायर साढ़े को इतना लिटरेचर मौजूद है 100 किताब छाप के मुड़ साडा कुछ हिस्सा पंजाबी अदब हो सकता है मुमताज़ खान बैठे मां सिवाय मुमताज़ खान के इन्हों के कुछ मजमून इंटर की तरह पंजाबी के BA की पंजाबी के MA की पंजाबी शामिल है उस तो इलावा साडा पंजाबी अदब कोई हिस्सा बनता नहीं तुम मुशायरे तो खुश वधे हो तो वधे रहो तुम दाद तो खुश वधे हो तो वधे रहो तुहाडा तारीख कोई हिस्सा नहीं तुहाडा तारीख कोई ना नहीं उस वेले तक जिस वक्त तक तुहाडी कोई किताब छाप के नहीं आनी मेरा तुहाडा वादा है अल्लाह ताला अगर जिंदगी दी तो जनाब पब्लिकेशन तू 100वीं किताब अगर आखिरी भी हुई तो 100वीं किताब आखिरी हो अगर आखिरी भी हुई मैं थक भी गया तो सेंचुरी जरूर करे सा 100वीं किताब जनाब पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म तो आखिरी किताब उसी रिक्वेस्ट यह करनी है मैं एक जगह तो होर भी रिक्वेस्ट की है रब नवाज हाशमी साहब अब्दुल लतीफ शदाई साहब ये इदारे जिन्हों के अगर कई स्कूल खुल गए मैं एक रिक्वेस्ट करनी है तुम खुदा के नाम से अपने स्कूलों के साढ़े इदारे तो छप्पन वाली हर किताब सिर्फ लाजमी करार दे दियो हर शायर एक किताब खरीदे तो साड़ी अगले महीने दूई किताब छप सकती सिर्फ भीख मंगनी है जंग के अदब वास्ते जंग के शायरों वास्ते अपनी जात के कोलू जिदन भी लाया किताब से जो कुछ मेरे हिस्से चाहता है रब गवाह उस तो दुगना मैं उस किताब से ला छुड़ेगा तो मैं ये रिक्वेस्ट कर सा सारे कि इस 100 किताब छापन की तारीख के मेरे नाल बनो आखिरी एक शेर सुन लो कि मेरी जितनी हयाती है पंजाबी लिखदे निभसी विरासत किताबां दे चुबारे छोड़ के मरसी